Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abtina amul jaaki tor abtina anak zimi kong langkong ajunan simulja. Hadratal Mukarram Kiai Haji Badwi Muslim, Kiai Haji Nuruddin Hasbullah, Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri, terseteja para kiai sealengki badai musalla tanpa terkecuali seseteja abdina amul jaakin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON. Yang terhormat Bapak Sadin sarang Epu Sumari, sesamangken ebekelen sarang pisan Potrana dan keluarga besar, karena jaipon gi buru tak bisa kuper capok lockdown dari baring na sabar banter bisa Paleman pada jalan keluar. Yang terhormat mantan sekadua Teretan Nur Hasan sarang Siti Maimunah. Ini kemak Maimunah nih, Siti Munawwarah, siampon lastare epakabin malar muka tetia cutu baris dunia akhirat, sesakina mawaddah warahmah, termalar muka segera diberi keturunan yang salihin was salihat. Seteja para rabu, para pela, para tatangke, para undangan, ahli mahabbah rahimakumullah wa as'adakumullah. Iku ganggu pola na jaipon pakon ngantos keng mondeki leje habit tak toron lagi ya, karena paneka para rabu kita bangki jak kiai jak budega dimah. Pertama-tama ngereng badan gaula sarang para ajunan seteja amuji syukur dak ka ajunan epon Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena are semangken atas takdir epon Allah, pastena Allah, etina Allah,
Peten gaula sarang para ajunan seteja diperkenankan bisa ngestoakin kesokanepon Bapak Sadin sekeluarga dalam rangka norok nyokoren nikmat aropa bedena tretan kaula ajunan Muhammad Nur Hasan sarang Siti Munawwarah seampon lastare epakabin resmi secara hukum agama dan resmi secara hukum pemerintah. Semalar muka perkawinan gak dinto apek tak barokah eka andi taman pantan sega dua eka andi seteja keluarga besar sega dua bencukan kaula ajunan terutama masyarakat di Sabaleban. Apon apa para bapak, para ibu, sepedan kaula amul ja'aki dan kula makmator sagak dito. Binabi badatretan kaula ajunan akabin resmi secara hukum agama. Kak dinto patot syokore karena kalaban perkawinan gak dinto beda setong tante bahwa daerah kaula ajunan pekali pasalamat ben Allah. Loh kok bisa begitu? Karena hadis sejelas Pak. Wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasya fihimul mautu. Bila setong kawam gak dito ampon padeng kelakuan zina ngandung dak lakenah wal iyadu billah terjawa kia. Bila ampon perbuatan zina la tadak leng aleng sama sekali illa fasya fihimul mautu maka pasteh ning ikaum gak dito bekal benya kepatian mendadak. Tanring Madura pai kocak taon. Tanring Arab bekomok taon. Tanring Beleban taon. Malah itambahin ning setong hadis benikun taon Bapak. Apa itu? Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Jaipon bekal tampak penyakit-penyakit sedimin gak dito tadak bentuk tadaknya mana pahnyar anyar bekal beda penyakit anyar. Bila perbuatan zina gak dito ampon padang bahkan ning dalam hadis ku laku masyarakat gak dito malah beni ku laku samangken gak dito mari alako zina ngumumakin ca alako zina la tadak dengan deng boleh azinaan ning ijalan tak mungkin ki andik rasa todus keng makita azina ning jalan azina bade kamar esoting dan disebar di media sosial. San disebar di media sosial dinikmati ban orang satunya termasuk orang Beleban ban orang Pelumpungan sana ku mik panik. Patangi sela. Nafso patak jan raja. Bangkan mon nak ganak genik mangken nafso na panika alonca Pak. Sesuai ban kemina. Kemin dan anak-anak pejik laki ni kamu lamba urut najis senyaman najis muhaffafah ken eseram ben aing lobar najis panika anapa karena najis muhaffafah te eka te paganin te itu lagi namong cokop esosoi embun tapi samangken para rabu najis nak kanak pejik laki malarat senyamah najis muhaffafah kaito langsung aloncak ke najis mutawassito langsung pertengah maka nak makin makin nafsona langsung aloncak langsung mugallado nafsona langsung nafso raja anapa deernah makin lebih terjamin senomor dua makin kunteng gunain mainan makin tak pada ben lamba makin saya main HP pendering mun lamba mak beda nafso mak nyemak jaring saya main panika tada kunda badan mon gek lagi enak tanai kemi pai kebai cen-cenan pai talon talaki sebeneka kau mak bada nafsu mak nyemak jaring saya akan apa neka setetero temua benar saya pote mon lambak setahun sekali ya pelajaran dak pelajaran lambak ya ceri knowledge saya pun ngangku ilai sekolahnya beni SD beni sekolah dasar takung tangkung sekolah rakyat SR sekolah bayi usaha paksa kak dito tak pati badan nafsu ahlak bagus
Dati mon lambak gak dito lebih ngampuakin dan nak makin kecerdasan emosional akhlak ipagada katempeng pikiran. Mon makin bararabu ampun tabalik kecerdasan pikiran ipagada katempeng akhlak. Maka samangken ke ito mon ibas-abasaki mon nyari areng penter kuk tatakuk pakuning daerah agama pakun banyak mon nyari areng penter. Nyari areng alim banyak reng alim makin saya malarat para rabu nyari reng bener mon reng bener abak malarat sampai orang awam matibi makin teleposang are seputu siapa teleposang tele tak nemu ana apa para rabu karena kebadaan sajan salbut sal makin pada Allahumma sholli ala Muhammad mangkana man kanto bade mantan para rabu syokoren saya kemantan gak dito orang akabin gak dito parlo esok koren pas mabada walima agak makin panika nika kabungaan panika gula yakin Pak Sadin sabade Malaysia nika molar pun makin panika nangis sejelas karena mikirin anak para rabu makin akabin selamati beliau bade Malaysia melar muka dari beri nakabungaan ban Allah amin tak mangken ada cung bungaan mon urusan nak foto, ada cung sosaan ketimbang urusan nak foto. Sambian mon gun raja otang gampang, kor Malaysia muka boleh lekat mangkat. Insyaallah pona. Kori bejar, pona. Arab muka lah mangkat, pona. Kaya mon urusan nak foto pada Arabu, tak ningling alengin. Karena kebungaan urusan nak foto, kak dito nomor setong, kesosaan urusan nak foto juga nomor setong. Bada orang belaban masuk entar ke jeding lah kare ibu kak ke lampina maaf seorang kan meri ada ermian pun ini seorang nengki alhamdulillah iki ayam pon rabu alhamdulillah ngereng saja bisa dimin punten wah nyaman ngereng kiai cek bunga lagi ya ngereng lakonnya Bon, lanjut gi. Maneman bektoh. Saya ganti langsung dua ini. Terjadi ilmu manfaat kapi. Bon, lanjut. Sambian masuk ke dalam jeding, lagari buka saronga, lagari buka ke lampina. Allah, lagari nongkok ningi keruah masa ndak ngerti ya. Jaga budak kata kami ngakan. Pas bibi ini dek para Arabu. Dok. Keluar apa ananta berani besar to bintang lo nih pak gobel keluar para Arabu pah ngocak ke si bini majuan mangkat kok pah ngocak si bini pasang kelam pindah gelu jaga ke kita sarongan kok kalau pai para Arabu anapa mau urusan kesosaan nih kada cung nak fotoan bener karena mon lagi ding tabrakan saja mana foto ning epekeran banika beni beras beni selamat saya pikir bakun mate salada ba ka pasar do bintang temu anan tareng kok rokok apa mak goro kanyan tabrakan apa jagung takir seng kok apa sambian bararabu mak pas pada mangkat mage sarong ada basang madala kalopai beda istilah anak-anak mangken perasaan merubah keadaan. Ulang na boleh perasaan merubah keadaan orang ni gamon bunga magilas sobarara buta ikresa saya mantananya magi sama lemalun pulun asamigdon kan lago na mantan ni kan doloan lockdown semigdon lockdown tak keluar sekali lockdown nganceng labang semigdon alun pulun ba kuro sama lem arabu mi babo dai ikresa yang siang bakun seger tu mo. Bener apa puntan? Ya, masa apa ngaku aja abah pernah tertinggal degi ya lomba. Abah yang seger berada bu, perasaan merubah keadaan. King magi sakecek terasa abit, mon perasaan berdepan tak nyaman. Contohnya apa? Rengtek dentean. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian.
Enggak ada ngajeng-ngajeng, bener ngajeng-ngajeng kiai, asang geliseng mulai gila. Rabu apa enja iku. Rabu apa enja iku. Padahal kiai lah jelas lah lastari telepon bakun Rabu. Ya telepon mono. Ampun dapat kak di mang kiai. Anapa? Karena mau tak Rabu saya salah ki bakun sing ngunceng. Tapi dah tua tipi sing ngunceng pada tak tahu ki. Ampun dapat kak di mang kiai. Ampun dapat sini kabar Rabu. Ngetek. Ning male na mole ni kata ada ring pun telepon nanda. Cok la dapat, cok la labu. Ada. Anapa? Lemari parlondo orang. Kulaku bila puto tapi spole. Mangana gula. Gula lagar ngetek nih. Usahanya rekenjaran lain. Gula ni maaf seorang nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula ngak ban panjenengan gak dito. Pabenyak naman jasa pompong ki odi. Inggi wa. Anapa maksa nikah? Kelanon. Orang nikah para Rabu minabi banyak jasana. Magila saya oleh 100 tahun. 1000 tahun sekali baku dibaca terus makin. Kek buntan di jasa sekali musibah. Bila lah mati ongku. Bukan jeng Nabi sampai semakin duma tak lem set. Lepas lahir menolo. Bulan molot amolot. Bulan rasul rasul. Agama beda. Orang bengal ngahole kanjeng Nabi. Tak ada. Labah lahir mololo. Maulid Nabi. Pabila saya raja. Pabila saya seta. Dari gak dito sampai umur Nabi Muhammad ni kebaik sompah mah. Napa sompah Allah? La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur abaan Muhammad, innahum saungkuna kaum Nabi Lot lafi sakratihim ya'mahun, mabuk dalam kesesatan. Reng laki teroga reng laki tak teroga reng bini umat Nabi Lot jeria ajari sesat jeria. Saya kebaik sumpah pun apa? Umur Nabi Muhammad. Saya kebaik kasus pun apa? Kaum Nabi Lot. Anapa mak umur Nabi Muhammad dikebai sompa? Karena umur satu-satunya paling unik satunya namun umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada Rabu Nabi Muhammad gak dito maulid kening papolong benar bawai. Ngaholeh sambil amolot bisa. Orang lahir pada Rabu sambil amolot bisa. Mantan sambil amolot bisa. Kayak mau ajaran lain jak tengok tiak je. Imtihan papolong ben molotan lah musibah. Isangkungan lah hasil ben orang. Tak bisa saja. Banyak jaca bagun orang. Haria pengiritan mak kahir ko. Kira betul. Nah, dari ngajawab. Kayak mon molot. Papolong ben apa baik patot. Papolong ben nyebuare patot. Papolong ben tasyakuran Rabu dari Malaysia patot. Bahkan ulama ada bu al khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan gak dito saja nah asomper sejauh mana kaula ajunan gak dito semak dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nalpe ka bagus norok bagus. Tore gula cerita. Ningan aing ningan nyaman aing nuri. Cek ngocana gua mangken. Nuri. Minabi diri tapata aing labini. Minabi dari alamin aing barik lana. Minabi dari sidogiri aing santri. Keng bendereng Makassar baku ni koca aqua. Karena ngarang ada aqua kurpolan. Tadi korla aing kada nika baik koca aqua. Nika ni aing nuri ni. Ani kada ada bak seliter mah. Tak ada bak seliter. Keng nika 1500 nih. Mau bergerak jalan bisa 5.000 nih Pak. Kayak ni, kamu ni takut giai bisa 100. Tapi sepamator iko. Apa iko? Bini sama pot iko. Oh iya iko. Apa kesokan? Nyonaing barokah iko. Kiain bah ada bu. Nyambi aing punten meleh iko. Tak punten sekali tu. Eki ko. Isa roban gay. Ajabis sambian.
100.000. Allah, ijok 100 mak. Kuni rau pagi kerajuna cukup, ijok 100 nih. Yamun 1000 makai seramaki dah apa? Jaga pesekan tak cocok. Kan beda dalil gini kan. Kenapa? Al ajru bi qadri ta'ab. Ompelan dia apa jangan lesona, jangan leso jangan raja ompelan. Bener. Weh, awan kita lanjut. Ambian montut aing gak di tope tong liter. Keng bedai tembak, jual 20.000 kering to bintang. Tawa juga. Ada apa? Ada ilmu nak. Ada ilmu? Ada ya? Pinter nyari kancah aing. Nabi Muhammad, ayo oleh. Nabi Muhammad, gue lebah malah mantan kemarin. Tahu nih, jauh beda sama mantan. Segala mantan. Oh iya letih namun beda dalam, lejak ngerenger. Torot, letulin dia anak. Hari kan? Nabi Muhammad pada Rabu berkakin pada moni molotan pada kalimat a'la sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Nabi Muhammad ongka ke langit sebaling tengki bayatoren sarang malaikat Jibril qala lahu taqaddam. Ngereng ajudan maju Nabi Muhammad. Abtin mundur. Lah Nabi Muhammad dipakon maju, malaikat Jibril mundur. Nabi Muhammad pah nyinggung dak malaikat Jibril. Ganti pun apa jawab Nabi Muhammad? Wa hal yatrukul khalilu khalilahu. Mi bah beda kanca atina kancana, duma cek tekena. Jareng sambian sengoni kau mulai dari bumi, sanda debak atas maitina. Nika beni urusan itina gak dito Nabi Muhammad. Mampu tak mampu, abtina tak mampu masuk ke dito karena saya toren ajunan, ngereng ajunan saya masuk berarabu. Keng tapi apa ternyata nalika ngadep ke Allah tete Nabi Muhammad atau bersandal mun tak ngerti kata-katian sandal Nabi Muhammad norok ngadep ke Allah. Sandal ini tepak Peter nyari kancang coba nalpekan Nabi Muhammad ngadep ke Allah. Singkai bakto naga dito jaipon ulama sandal Nabi Muhammad kento lebih mulja ketimbang malaikat Jibril. Apa Nabi Musa taibak ngadep. Nalika Nabi Musa ngadep ibu Bukit Tursina ada kajunan ipon Allah. Nabi Musa gak dito ipakon sarang Allah. Fakhla'na alaik buka sandal jadi Musa. Mun ngadep kangko. Buka sandal. Keng gedut Nabi Muhammad masuk bendal sandal. Anapa? Sandal Nabi Muhammad mulja bolan nalpek ke Nabi Muhammad. Ya sandal muslim. Ija reng nalpek ke muslim. Aroi baba taong ke atas je. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Mantan segadua makin balik ke orang Arabu. Ya jak reng nalpek ke syariat ni. Syariat ada Nabi Muhammad. Siapa konaki sarang Allah. Jak reng nalpek ke syariat. Ya bah mulja orang Arabu. Dari saking muljana menyaman ring kedua merepot ring sejagat kejak giai ke ento benih geng maaf ki benih geng korang saya buru ke gia ni kemari morok Ki Haji Nuruddin Ki Mujibur Rahman aleng leng morok geng merepot ring kedua rambu ke kan tu hari ya anapa nalpek ke syariat pah norok mulja terus ke giai rosoro salaman tanah tak keluar je Allah alhamdulillah mulja tak mulja pun nalpe ka berang mul jawan norok mul jawan arabu magi bahasa din bani kala tak bisa baleman kan to gulawan sambian mangken ni alhamdulillah parigi rampung anapa karena nalpe ka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teti mun ki sama ka syariat Nabi Muhammad mun ki lebur ibadah dak kajunan ipon Allah sekecil apapun kenin katipun apa bisaos yargai ben Allah yargai napa ku laku bakal iblis swarga sareng Allah. Inna Allah ashtara binal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungkuna Allah panika bakal ngobangin artana dari orang beriman, patana dari orang beriman, bakal yobang iban Allah bakal eobangin swarga. Sambian bah ngoca, monta ikhlas ke? Kelenon nyari ikhlas ni ka malaran. Mangkan gula mator ka sambian palebur sedekah tin makita ikhlas terima mata terima ka apa jang palebur apa jang dikal makita hoso terima ka jaring mangken nyari hoso bak melarat gam masih hoso
Naman bakorogi. Bagi hoso tayo tamo magiro ka ata. Dapat lolay talo, apa lolay empa. Masjid makin ngat at jamaah jalan. Selamat datang di Masjid Baitur Rahman Patung Ketepan. Baca waktu. Duhur jam 11.49 nih gua. Nunduk sekoni, pah temu pada orang yang kawasan tepat nih ada. Bapak dah tulis nah semen Gresik. Hosok gama. Sedekah ikhlas. Ada ente ikhlas sembilan sedekah. Ya kayak ini kah? 1000 ikhlas. 1,000 tak ikhlas. Pakun beri 1000 pakun. Wah, makin ni ngajok-ngajok. Lah mangkel lah tore. Bismillah. Lah tahu saat dan tian. Sepenting napa? Kau leban banjir dengan istuakin perintah Allah. InsyaAllah aku leban banjir dengan InsyaAllah. Kiba dekar ini. InsyaAllah kiba masuk ke surga gulaku. Amin. Gula matur setong hadis. Kento kiai lah Rabu bulan. Siang buat. Bada sahabat matur ke Kanjeng Nabi. Keng cocok nih InsyaAllah kareng kata nih. Cocok, muntah cocok berasa ragelu. Hadis soher ya. Ini kaki ya. Cocok kembian marin. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah faqala na'am rawahu Muslim. Hadis sahih. Nabi abtina usul ke ajunan apa? Abtin ka ento mo na apa? Jangkop cokop solat fardu Nabi tak toman solat qobliyah. Tak toman solat ba'diyah, atahajud punten, aduha punten, cokop bila duhur, bila asar, cocok. Nundu cocok. Lain potongan lah kan. Lah nang. Pada cocok kawan gula nang. Engke nang. Sebenting mudah hadis. Jarang gula tak baik. Kau baik nang. Riyadus Shalihin badah, ning arba'in insyaallah badah. Banyak nang gula ni. Wasumtu Ramadan. Apin mo na basa ka dito cokop bulan Ramadan. Tak to man na Senin Kamis. Tak to man apa sa Muharram. Tak to man apa sa Arafah. Tak to man apa sa Asyura. Tak to man Ayyamil Bid. Tak to man punten to man cokop Ramadan. Cocok. Kan geluman. Kita tambah na boleh. Wa ahlaltul halal. Keng sete Arab tina barang halal. Wa harramtul haram ban abtina atina barang haram. Wala mazid ala dhalika syai'an. Abtin tak nambah boleh Nabi. Kau cokop kento mon. Der magento. Adkhulul jannah. Pak masuk surga abtina Nabi. Qala na'am. Iya masuk ego. Iya. Ki orang nyaman. Allah. Ya keng mun ibadah na standar yang arah magi surga na standar ki. Coba minta VIP sambian. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa boleh bahlebur maja solawat panjenengan. Allah. InsyaAllah berkembang masuk surga. Dua gula si andi keterangan. Tong. Ibnu Athaillah. Sekarang kitab hikam guru ada buku sini kak. Manfaatahu kasratus siyam wal qiyam falyashtagil nafsahu bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tak bejeng apa sa sunnah, anggaplah tak apa san sunnah. Siapa orang yang tak bejeng apa jang malam, anggaplah tak tuman bejengan malam. Falyashtagil nafsahu bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang jadi aku tu sibuk macam solawat ke Kanjeng Nabi. Beri jalan. Mun lebur macam solawat, insyaallah aku laku gampang makai masuk surga. Anapa? Andi ring dalam kak. Berdering dalam mah. Anapa? Nabi Muhammad ni hadis sahih ada bu. Nikah. Beragin. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat jeria sedia kita tang umat sejeraja tusa. Sejeraja tusa. Na boleh ngambian tak patit banyak tusan. Kene rakallo. Sejeraja tusa yamba. Tolong nak. Berarti kan berdering dalam. Jadi gula kuban malaikat berperiksa ni. Damar ya masuk surga. Siapa nyoro? Nabi Muhammad. Ya tahu anda ya. Ya. Bola. Ini ngaku. Bola. Sebentar gue dah dalil. Lagi benar. Apa? Pada sahabat lambaring pegunungan ring Arabi mator ka Kanjeng Nabi. Man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah. Pasera Nabi sa laku si meriksa abtin ning hari kiamat itu. Kanjeng Nabi wahda bu. Allah iku. Beni malaikat, beni Allah iku.
Taring misem, ring jelang ini misem. Ma misem kake. Duja Allah saya meriksa. Alhamdulillah Nabi Allah saya meriksa ko. Apa? Allah polan tak tegaan ko. Mon malaikat taning rembak. Allah. Ayo, mangana gula jaya senengan ning molotan ning Makasan ning Sampang tambu sekali lagi bagi. Alhamdulillah terus ah. Onjangan benda kerap. Kojo berkat mangken ring opo ring amolot bodi saja giniin kelas langgaran deh. Saya sambi kedungdung nyambi mulai apel ya kan hasilnya nyawan. Eki boda saya sedeng berkata boda mun kelas Sampang bekebanggalan boda nga boda sang kui galon iya kan boda guru ning YouTube kui galon boda ada masih mau liar wah ipe ko lagi jawaran wagel boda sing kui beras sesak raja ibong ya Allah songkol mo persis manol wah dajan copot ibarin boda ngamodot ngangkui napa mak soplukan ada make kiai nenteng soplukan yang bini nama Islam alhamdulillah atana gula yakin gula mak yakin gara-gara nikah insyaallah maturani wakun selamat amin maturani kan tak langkong gi samoran gi tikkalem bian magi bakil tak napa gula ngabala mon geng jatker pekir ne japo corona si paling benyaring matur ka jakal jengkan di mah bersih ngangkui masker aja sadar coba harokok kapir ada masker maknya mah kayak nggak apa mak selamat insyaallah barokan nikah kak barokan mat selamatan lot molodon setaklum ambur gini benar ban insyaallah barokan duan ring wali Jepon Mas Abdul Adim Sidogiri si bedai kepang mangken beliau ada Bu Jepon Syekhona Khalil gak itu pernah nulis meme Mekah, Madinah, Madura sini kejan mengandungkan beda ulama saya ada Bu beda telok tempat insyaallah selamat itu kenapa? Al-Makkatul Mukarramah nomor 2 Al-Madinatul Munawwarah nomor 3 Al-Manduratul Mubarakah ya ada ya coba ngepul kapi babal ini mau pada corona ya ada ada make corona posang masuk ke baru-baru isi kokos kapi mo lewa ya alhamdulillah saya kelakong Allah mbian jak ngojak dada penyakit jak di gula mangken perpan japo ijabah perpan positif mangken gelap malam menelpon be gula jak kau takut lepas banyak macam solawat apa iya le iya kau kun ngabala samping sabung doa jangan babangan tapi jak buat bagawat jak mon beni doan ring wali ban banyak molotan matura awak wassalam ka wassalam jareng ibri pergub peraturan gubernur tidak 150.000 boleh saya cinta 200 pas yang mbak ni ngarek lancon magi maskeran by sebuah elek era teto tebaki ke elong kuban polisi bayar denda kok bayar denda pak kok tak pakai masker ini apa itu apa beni dah iya jalan kan ku jere ke elong iya jaring kita pasang panen teh kalau iko jalan ring Madura dilawan habis saja Madura mau dilawan habis pakai apa ada tulisan dilarang kencing di sini ngerset udah seanu dan itu guru mama kencing di nak daripada tulisan dilarang kencing di sini engkau kan tak kencing di sini di sana kok ujar lereng Madura kamu makin yang balai jam makin Malaysia Jakarta apa pelengan mencoba orang betul Allah kan lega-gagak kok keng alhamdulillah tadi pagi baru kana doan para wali ban doan para yang berselamat alhamdulillah kita terus selamat terus selamat Pak terus selamat ampun ya tuh salat boleh korokopon boleh orang dah sekali toh pematar korang ulang kau nyon sama orang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.